Ke a le dumediša ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka Mmakgabo. Ke tlo kgopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka motlha ke uploada di-new videos le kgone go tseba. Ebile ke rata gore le share le di-video tša rena le batho ba ile gore la ba rata. Ke a tshepa gore tlo ipsena ka taba tše le gore ke le tshwaretse tšona. Ke a leboga. Okay, ke rata re dira reading ya rena ya today. Okay, reading ya rena ya this week ke molaetša wa beke yona ye re lego mo go yona. Okay, so re tlo bolela ka le tša tshwana le mešomo, ditšhelete, di-relationship ka buša ka lefa gape le molaetša wa tšwa go mangwele a rena goba mother earth, the universe, jalo le jalo. Okay, so dikarata tša mathomo ke tlo thomago ka tšona ke na le the 7 of Wands, ke na le the Magician, ke na le the Page of Coins, ke na le the 5 of Coins, ka bušape ka ba le the Empress. Okay, so bare this week o tlo ke kgwetše le gore o ba le this thing ya o rata go protector dilo tšo nago le tšona. Bare o tlo ba le a lot of competition this week. Akere mo ile gore go na batho le gore ka re ba computer le wena, batho le mohlomongwe ba na le mona ka ra lo tšwe le gore wa di dira, ba re go botlhokwa gore o protecte dilo tša gago because there is too much competition out there. Okay, le mana ba ke a mantši. Akere so protector dilo tša gago, protector mošomo wa gago, protector dithuto tša gago, protector your career. Okay, ba buša ba re o na le so many questions. Akere tšelo o ke putšiša tšona o nyakana le di-answers tša tšona, but the-answers di right around you. Go ka lebelela around yourself o tla kry-a di-answers. Ba re tše dingwe tša di-answers tša di-many questions that you have di ka re ga dibuka. Akere ba re gona kore ge e le gore o rata go bala o ka ba le buka itseng e le gore o ka no e tšea wa bula le page le lengwe le lengwe wa re mo matlho a gago a tla go wela gona wa bala gona mowe ke mo e le gore o tlo hwetša di-answers tše le gore wa di nyaka. Akere so tše dingwe di-answers o ka di hwetša ka tsela tša go fapana, maybe through batho ba bangwe batho le ba ka tla go wena ba offera advices tše di itseng goba motho a no thoma bolela something ene wa kgwetša le gore motho ntho a e boletšego ke answer to one of the questions tše le gore o na le tšona. Akere ba buša ba re protector mošomo wa gago, protector business ya gago, jwalo le jwalo. Le wena o felo ke cleanser go be le kganya ka raphelo ba gago. Akere gore o kgone go bona gore na go diragala eng ka raphelo ba gago. Akere ba buša ba re le prayer le yona ya nyakega e re go dira mošomo wa gago ka metlha o thome ka thapelo, o re go fetša o dira mošomo wa gago and then o tswalele ka tsela ya thapelo. Mangwele a gago ba re ba na le wena this week ka mokana ga yona ba gare ba go protectile, ba gare ba go guida, ba go bontšha tsela, and then ba gare ba araba some of the questions tše o nago le tšona, and ebile ba kgona go bontšha tsela ya nnete le gore o santse o sepele mo go yona, ba o thuša gore o kgone go make the right decisions. Ba bolela ba re yes, whatever o berekang ka ena gane jwalo e tla o tlišetša dimpho. For some of you tšhelete ka ba gona this week, for some of you tšhelete di sa yetla. Akere gore whatever e le gore o gare o wa e šomela ka se sebaka o sa tlo buna mphufutšo wa phatla ya gago ge nako e ntše e ya. Mangwele a gago ke mangwele a e leng gore ga ba nyake go fa dilo all at once, lehumo le ba o tshwaretšeng lona ga ba nyake go fa lona all at once because ba go protector, ba tšhaba gore o ka tla wa ba le boikgogomošo wa sa tseba batho ba bangwe and then wa furalela le mangwele a gago wa lebala go ke thoba, wa lebala go ba motho go ba humble go respect batho ba bangwe. O ka nna wa tlotša lehumo lewe wa le spenda ka moka ga lona bošaedi go melatla la fela. Bare dimpho tše ba o fang tšone dintše di tla gannyane gannyane, yona tšhelete o ntše e tla gannyane gannyane, bare o e šomiše gabotse. Ba re ka mehla lebelela dilo tša bohlokwa ka raphelo ba gago pele before ka e spenda go dilo tše le gore ga o di need. Okay, and then o tlo lebelela pele taba ya madulo a gago a gabotse na, o tlo lebelela gape gore na let's say go tšele gore maybe mo o dulang gona o rentišitše o hirile goba ke ntlo tša di-bond jwale le jwalo. Ba re payment ya accommodation e santše be priority ka raphelo ba gago. Akere ka ka la re go ka sebe sowe o ka ke kgwetše tšetši le lengwe o le evicted goba mohlomongwe o rakilwe mo o dulang gona, go ra re madulo ke ntwa bohlokwa. Akere gore bana ba gago goba ba lelapa la gago ba be le legae, legae ke ntwa bohlokwa. Otherwise ba re ka nako ngwe o tlatla o ke hwetša o le strateng goba batho ba ile ba dependa wena ba ka ke hwetša ba le strateng.
o ra re tšhelete o e šomiša gabotse ka re ka nako e ka nna wa ba le nako e leng gore dilo tša bophelo ga di sepele gabotse ditšhelete ga di be gona and then wa kgwetša e le gore then over stranded ga o tse bona o tla thuša ke mang o na le mathata okay and then ba sa buša ba sa re o tlo bona di-signs a kere all around you this week nako ngwe o ka kry-a lefofa lela ka mo jarateng goba ka mo ntlong o sa tsona le jwale le kae ba re this is a sign from them ya go bontšha gore re gona re gare re protectile lapa la gago le wena re o protectile akere go ba bangwe ka no ba dinonyane go ntse o sepela mo tsela go tšwa bona dinonyane tše di tsenye goba diphoofolo tše di itseng diphoofolo tše e leng gore wa kgotša le gore di go lebeletše kudu o ka re di communicator le wena telepathically motlho mongwe bile di rata go batamela akere ba re this is a good energy ya bontšha gore go bona le kganya mangele a batlisitše kganya mo go wena mo e leng gore o kgona go communicate le nature akere nako ngwe e ka ne setle ka diphoofolo tšeo le kgotše le gore e tla ka tsela ya mehlare mablomo jalo le jalo akere mo yang gona o bona mablomo a mabotsana a le very bright ka dikhala tša ona a kgatlhiša ga se a poni ke another sign ya gore dilo di sepela gabotse go be ka nema mablomo a ile gore wa jwetse ka mogae ka molapeng la gago the minute o bona a thoma go hwa a pona then o tseba gore something ga se right e ka ba sesupo sa gore go na le darkness ka lapeng la gago go na le evil spirits ka lapeng la gago lapa la go ga la tia batho ba bošo ba kgona go tsena bathakati ba kgona go tsena ba tla ba dira tše ba di dirago so ke nako ra gore ke ntho la gore at least cleanser energy ya ka lapeng la gago akere gore this time it's about cleansing the energy akere not about go cleansa motse go thekga motse no it's about cleansing the energy cleanser energy ya ka lapeng la gago akere mablomo a santse a kgatlhiše mehlare o santse e kgatlhiše go be le lethabo go be le light gore manyelo ya ba kgone go fihla ka mo lapeng ba re tseba gore ba o protectile akere ba sepela le wena tšatši ka tšatši ba re ba o protectile ba o šireletša so le wena ke responsibility ya le wena ya gore o cleanse your space o protecte your space gore manyelo ya gago ga ba etla ka mo lapeng ba kgone go tsena ka gore if there's darkness ka mo lapeng obviously ba ka se kgone go tsena lapa le leng gore le tletše ka darkness ke lapa le e leng gore go ralokela baloi go ralokela magodu go ralokela the evil spirits and other type of negative energies okay ke tšwela pele ka ena reading ya rena ke na le the page of cups in reversal ke na le the 4 of wands in reversal ke na le the moon card ke na le the death card okay ba re gore mo yana re tlo bolela ka taba tša di relationships and other things akere ba re wena ba re o tsebe gore dilo tša di relationship beke di ka nna tša sepela gabotse mme bo ka ba le motho gore a ka go kgopiša goba motho e leng gore a ka se dire seo be go rata gore a o direle sona jalo le jalo but ntho ya go kgatlhiša ke gore ke bona o sa kore whatever is going to happen when coming to relationship e ke bolela ka relationship e ka ba molekane wa gago e ka ba balapa la gago e ka ba relatives goba nka no tsona di-family members e ka ba bagwera e ka ba di-colleague e ka ba baagišane jalo le jalo okay so nta go nkgatlha kore ke bona o sa pay too much attention mo dilong tše di tlo diragalang when coming to relationship le ka motho mongwe a ka dira ntho e le gore ka go kgopiša but ga o tlo tšea di-emotions tša wa di beya godimo ga ntho motho a e dirileng ga o tlo concentrata too much on dilo tšeo tše di-negative ke bona kudu o concentrata mo dilong tše e le gore di ama wena akere ke nta go kgatlhiša go na le ntho e leng gore e tlo fela akere something which is coming to an end akere so and then this thing e le gore it's coming to an end ya fela ka bophelo ba gago le yona e ka se tla ya nama ya tla ya go tshwenya kudu mo moyeng because o swetse o tseba gore ge something se itšwa ka bophelo ba gago ge something se fela se ke sešupo sa gore something much better se atla akere so go ra re wena you need to be ready o tlo receive the good things ka bophelo ba gago maybe nto o tlo e receive e ka tliša kganya e ka tliša more money ka bophelo ba gago e ka tliša mahlatse le matlhogonolo akere wa kgwetša o thabile akere nne ba bošapa ba bolele ka tšona diphiri di-secrets tše e leng gore di utilwe akere so go na le diphiri tše e le gore di tlo tšwelela this week ge e le gore diphiri tšeo ke diphiri tše e le gore di dirile ko wena go na ntho e le gore o e dirile o ikhiphile as sephiri tseba gore sa tlo tšwelela ande ge e tlo tšwelela batho ba ba tlo kwa bohloko ba ka se tlha ba sa go trusta so mangele a go mo ke ba o lemoša ba re ye ke nako e la gore wena ka bose wena akere o bolele dilo tšeo diphiri tšeuwe
ka gore motho we e le gore o mmutetse sephiri seo o tlo kwa botlhoko ga ka kwa taba tšeo di tswa from someone else, and then this thing e tlo bolaya trust ya gage, a ka sa tlhola a sa o trusta. Trust is hard to earn, guys, so a re beng truthful ka metlha, re boleleng dinnete ka metlha akere. So ke nako la re o dire jwale o bolele dilo ka mokana tsona tše le gore wena o di keepile as sephiri akere, and then o tlo no fetša gape wa apologize wa kgopela tshwarelo gore motho a tšwele pele ka go trusta. Okay, re tšwela pele ka diteng ya rena, and then jalo re tlo bolela kudu ka dilo tše e leng gore e ka ba di-challenges, mathata ka ra bophelo goba dilo tše e leng gore mohlomong ke dipoelo, di-result tša dilo tše e le gore di diragetše in the past jwalo le jwalo akere. And then ke na le the justice, ke na le the 5 of wands, ke na le the moon card again akere. So mo ke ba re wena ba re o tseba gore ka diphiri tšeo di tšwelela akere batho ba ka se tlhaba sa go trusta, ke setse ke e boletše ba tšwela pele ba re so ke nthela gore ge e le gore go na le ntho o e dirilego kgopela tshwarelo akere. And then ge e le gore go na le phoso tše e le gore o di dirile akere, tše e le gore di kgatlhanong le the law of the universe, di kgatlhanong le about your spirituality jwale le jwale, ye ke nako gore o kgopele tshwarelo, bolela le mangwele a gago, bolela le modimo, o kgopele ditshwarelo ka diphoso tše e le gore o di dirile akere. And then ba buša gape ba re yes ba tseba gape le bona gore go na le batho le ba ka ba ile ba go kgopiša in the past akere. And then ba re tseba gore batho ba we manaba a we le ge le gore a se something which happened in the past, ke nto le gore le gantšo tše e sa tšwela pele, batho ba ba sa tšwela pele ka go koša botlhoko, ka go tlhaba ka marumo, ba re tseba gore ba tla go bontšha bona batho ba gorena batho ba ke bomang, ba tla go bontšha manaba a gago. Ene ba buša ba re tseba gore manaba a gago go na le ba bangwe ba ile gore go na le some things tše le gore di tlo diragalela mo go bona akere, gore a re ke punishment ya go tswa go the universe akere, ba tla punishiwa batho ba go dirileng gampe akere. O ka bona di-bad things di thoma go diragalela mo go bona, ye ke sesupo sa bontšha gore it's a punishment, unless these people ge ba ka tšwa ba kgopela tshwarelo e sale ka pela, ba kepolela ba kgopela tshwarelo, and then the universe goba modimo o tla ba tshwarela, nothing bad will happen to them akere. And then that's why ba re wena you need to do the same thing, go tseba gore go na le diphoso tšeo o di dirilego, then ye ke nako e la gore o kgopele tshwarelo akere, gore the universe e kgone go tshwarela, modimo a o tshwarele jalo jalo. Otherwise o ka se dire sewe o tsebe gore karma e tlo o šala morago akere. Go na le tšelo di ka tla tša go diragalela e le ga o punisha ke the universe, wa kgotša jaanong o thoma instead ya gore wena o receive the good things from the universe mahlatse le matlhogonolo, instead o thoma o tla di-bad luck di tla dišhalane morago. Ke ka baka la ntho la sale wa itira nenneng o dirile motho o mongwe, o mo gata dikgontšhe, o mo koša pelo botlhoko jwalo le jwalo. So e ke nako e la gore o kgopele maitshwarelo. And then ka buša gape ka ba le karata tše pedi tša mafelelo tše e le gore di na le melaetša ya go tswa go badimo ba rena ba le go mokganyeng le the mother earth akere. And then karata mathomo e re spaciousness, ya bobedi ya re spring, e reng ke ba leng ke spaciousness akere, e re give yourself the comfort of having enough time and space to formulate your responses. Inner wisdom and higher consciousness arise in spaciousness. Your responses can generate the energy and outcomes you desire. And then spring ya re wena ya re see your seeds grow akere. Mo ke mangwele a gago badimo ba le go mokganyeng, mother earth, the universe jalo le jalo akere, ba bolela taba e la gore ka nako nngwe go ka no ba le some arguments ka ra bophelo ba gago, di-conflicts ka ra bophelo ba gago tše e leng gore ga di go nyake akere. Ka nako nngwe mana ba gago ba plana pele gore na ba tlo dirang ba dirang akere, and then ba tla go wena ka tselela ya go provoka, ya go kwatiša goba ya go rumula akere. So go botlhokwa gore some things o se ka napa go responda immediately, go botlhokwa gore o ne kgaogana le tšona akere, o ye o ke kgopola, o ye go nagana, maybe sometimes o tlo o šomiša yona prayer gore na wa kgopela the universe gore e go guide ge dilo di le ka tsela yeke, goba ge batho ba o treata ka tsela itseng, ke eng dilo tše le gore swantse o di dire, ana go botlhokwa gore o tšee action na, go botlhokwa gore o responde na, and then the universe ka motlha e tla go fa the answers, e tla o guida akere. And then ka baka la ntse kgolo e ba nyaka mo go wena kore o develop your higher consciousness, ke nto ba inyakago akere. O ska tliša lefifi ka ra bophelo ba gago, o tliše kganya ka metlha gore le di-chakras tša ka moka tšona di be balanced, di be open, di be active.
ke ntwe ba nyakago like go be light go be le light around yourself okay and ba busha ba re wena ntho ile re o sentse concentrate gape mo go yona ke gore o bone ge di enywa tša gago di gola akere di enywa tša gago di gola di enywa tša gago e ka ba something about your career your business e ka ba something about your spirituality you yourself as a spiritual person akere you yourself as a spirit bona ge conscious ya gago e golela godimo ke le tšelo re swantše o be consent ka tšona rather than manaba ale it's okay to protect what you have to protect it's okay and it's okay go bontšha batho ba bangwe gore ba seke ba go telela ba seke ba go nyatša it's okay but sometimes some arguments you just stay away from them ke a le leboga le be le beke e botse a re kopaneng gape bekeng e latelago ke a leboga